Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naimbag abigat mo ipag-Arlene, ada ka din ni kasinsintone. Si kamot kayam ipag-Melissa. Adda na pa nanti kasinsin mo. Apay ka day? Ada lang napatid nga ibagakkan ko, ana. Ay katsumrag ka Agkapita pa tapno maraman na ti kape mi anagapu iji abroad. Impaw iti anak ko. Pangururayang lang iti kasinsin mo. Nakababain matkan ka? Ay nawaw. Agtugaw ka kit di, tagtimpla ka. Di ka kadi agbabay. Nasingpot matkayam dayto nga ipag ko. Sa bagay, italaang ngamin anagsango kami. Ta italaang manan anagawid ak dito'y lugar mi. Napauli magkamat ipag. Ay kwa, adalaang nalagip ko ipag. Ay, ko naklakit din noon niya. Adto'y titasa. Agtimpla ka matan iti kapin. Close kayo matgaya man iti kasinsin ko, Arlene, bakit? Nalaka mo gayam akasarsarita ni kasinsin mo lakay. Ay nawaw, hindi pa yamot may bagbagakan ka anasingpot na iti kabagyak. Sa bali ti ugali na lakay. Adayo anasingsingpot ngam dagiti daduma akasinsin mo. Uy, talaga anasaya at tao ni kasinsin Melissa. Awan makunakin ko na. Agsubli pa nga tati kasinsin mo iji Manila. Di ko na naitay kat saanan. Awan ngamin kadwan niya anti di tabalayda. Kat amumat, bumakit matan niya anti Rosa. Nasaya at matngarod no kasta lakay. Apaya kasta ti isam mo. Adan samot kayat asawon da ita nga isam. Unay kan lakay. Pagpanunutan nakpay laang mat itidakas. Dila mabalin anaragsakak laang iso akas to iti isam ko. Anya kami nanti masapol mo ipag-Arlene? Awan matkit di, nangyagak laang iti saba, ta nagigidanda mo tin analoom. Agyaman naklaunay ipag. Agtugaw ka pa Awan anyaman na ipag. Yan ti Rosa, diyak mo't makita dito yung balayo. Napanain subli ti binulod na agamit ti kumari na. Ay, agkapita pa Ano husam lang tasain nga important ti kapimi dito Sige lang ipag, inton madamdama. Kalkalpas mila ang ngamin ang nagkape. Aywan gayam, nangag ka de di istoryada di tabangir asityo ipag. Ay nawaw, anya nga istoryada ita? Ni bakit tiryang, nakirelasyon ka no iti ubing. Anya? Wan, iso ti chismis ita. Diyak mo taga-ano ti nobyo na. Ay nawaw. Nangalaam iti saba, Melissa, anak ka. Intad ni ipag-Arlene, nanang. No, kasta. May ni Arlene dito'y balay. O, nanang. Kinapudno na. Nagsarita kami pa isakbay ang nagawid. Anya? Apay ka din, nanang. Ada ka di parikot? Ay, awan. Awan mo't kitday, anak ka. Apay nga roda kasta ti reaksyon nyo ngay. Ay, jakla impag-arop nga agbalin kayo ang nasingod iti asawa ti kasinsin mo, anak ka. Kaano laang idinagawid ka? Ita, close kayawn. Panagkunakat na sayat matatao ni ipag, nanang. Sapay lakuma, anak ka. Sapay lakuma, tapod no ti ipakpakita na akinaimbagkan ka. Nakita kag sarsarita kayaw, iti kasinsin nila kayo mo hindi na minsan nga aldaw anak kaw. Close kami nga ruden kun Melissa, tatang. Kunak man no kaguram, nang iti kabagyan nila kayo mo ako nam. Ay nawaw, sa bali itan tatang. Anya?
At damat gayam kasinsin nila kay ko anala ka akasarsarita. Mga nadamanan ka sa planom dita. Ay natatang mangrugi kayo man ako nakon, pagpanunutan dakmanan iti dakas. Amok ti ugalay manakaw. Ay nawaw, iso akanayon ma-stress kayo, ta negatibo adagos ti adda di ta panunot yo. Agkalma kayo kadilang tatang. Kasano nga kalmaak, kasta ka nagadaw akalukwam. Mga adan tumanan ipulong da kanya kinton madamdama. Sa dino ti Papa na Marlene? Sa dino kumapay, iti ayan ti kasinsin mo Ay nawaw, apay ichay? Ay nawaw, unay kalaki di matan si Katoni. Saludsudam mat aminin. Anya launit ti pagsarsaritaan nyo iti kasinsin ko aya. Kumkumpurmi mat Di kay umamit. Kasta talaga lakay, no kaalaam ti may sa tao. Alawanin. Mapan ka no kayat mo. Kita lang, tamangan no, makataktak ka mat. Nagteksakin ko na idirabi, katawan ka no ti aramiden na ita, iso ang mapanak manan. Kanayon matan nga umay day tang Arlene dito'y balay anak kaw. Kaya't na ti makiin inistorya kanyak, nanang. Ay, sabali tagparparik na kanyak. Ay nawaw, kasano sa bali, nanang? Amangan ko na no dadakas a plano day ta babae. Awan mat siguro, nanang. Panagkunakot na sayat matatao ni Arlene. Di kag sao iti kasta. Tadi tay amo ti adday ti kaunggan na anak kaw. Nagaduman ti kakasta tao. Makigayim daken ka. Tada ka sa pulanda. Anya ko mga iti paginteresan ni Arlene kanyak kat sa anak matabak ng nanang. Wan, awan tidak kala kwarta. Ngamnas ka, nga ganda tayo lata. At damat kasarsaritan ni Arlene iti cellphone na. Sino nga tatay chay? Agdabmangak iti sirop tilamisaan. Tapno di nak makita. No kasta, release gaya man inton umay amartes, madam? Release? Anyaman nga tanti mai-release karakwada. Wan, madam, di kay madanagan. Adda amok apamuspusan. Saan ko nga i-cancel dita? O sige, madam awagan ka inton bigat. Ang mga namot no utang manan ti pagsarsaritaan da. Kat loan manan ti bagbaga na amay release. Ay nawang, anya ti aramidam iti sirok kilamisaan si Katoni. Si kagayam dayta. Kunaklakit din no simrak manan ni Blackie. Asino di kinasarita mo iti cellphone mo itay? Dayjay ka de. Tigayam ko dayjay. Anya dyan lang ko release. Release iti anya. Loan manan? Sana, loan laang ayati mai-release. Hello, Ipag. Agyaman nakta sinong batang matlaang ti awag ko, Ipag. Pasensya ka, no jak nasong batan itay. Ada ngamin napatag nga inaramid ko. Anya ko matibagam? Mabalin ka di amang isan ka iti picture ID, Ipag. Kan isan mo matlaang ti cellphone number mo. Ha? Ano am Ipag? At dalaang ko matipangusara. Ibagampay nga umuna no anya. Ay, ada ka din ni Nana Rosa dita? Dagasan ka kumainton Martes, tag picture tamo laang. Sayang nga minday dyan no saan ang mai-release, Ipag. Saan ka maawatan, Ipag? Anya ti mai-release aya? Basta mangisend ka iti picture ti valid ID, Ipag. Agraman cellphone number mo. Pakisend mo mata na. Dagasan kanto inton Martes ti agsapa. Taag picture ta. Ken adda pirmaam. Bye. Anuan na nga taaya ti ID kan cellphone number ko? Asin daw jay imawag anak ka. Ni Ipag Arlene, nanang. Ay nawaw. Anya manan ti imbaga day di babae. Mangisenda ka no iti valid ID kan cellphone number ko kan kuana, nanang. Anwan na ka naw. Saan ka no amarilisan no awan ti valid ID k, nanang? Marilisan? Nukas ta nga raw. Kaya't nakaapagbalinan agaran turna. Ang mga nuadama ng tinaplayan na along dita.
Mahilig ngamin day takot itilawn. Day tamat lang ti atap ko, nanang. Kat no siya, tsak kaya't tagbalin agarantor. Nadagsan ti responsibilidad ti maisa agarantor anya. Ay, wala. No saan makabayad ti ipagmaw, sika ti singiran da, iti nakautangan na. Itay pa'y aring-aring ti cellphone mo, anak ko. Ni ipag-arlin ti umawawag, nanang. Ay, nawaw. Apay ka numanan. Jay ay dik ka nung harod, nanang. Kasapulan na. Nagtiksak mo't adyak kayat ti agbalin agarantor. Ngam ipilit na mo't ti kayat na. Ay, unay day tataaw. Jak amo, no niya ti reply ko kankwana. Sapay kaslag dardaras, nanang. No siyak ti sika, di mo pa'y laang replyan na nakaw. Basta imbagam, adi mo kayat. Wan, nanang. Di bale, taawan pa'y mat na pirma ak akasuratan. Apayakas ta tilang ang bakit. Adan samot ka apam. Marurudak iti kasinsin mo si Tony. Ay nawaw. Sino akasinsin ko? Ni Melissa ah. Apay ni Melissa. Anda ka ni dakas ngin aramidakin ka? Basta, mapanak iti ayan din ton bigat. Saan amabalin nga iso timang dadaal kadag iti planok? Saan ka amawatan? Bakit? Ay na, agsardun kan si Tony. Tatalaga ang maruruda ko. Unay kan, Melissa. Pasensya kan, ngamdyak kaya't tagbalin agarantor mo. Ay nawaw, namin ano ka di nga imbagakkan ka, nga awan tirumbang apagdanagam. Amok matiag bayad kat. Saan anala ka ti agbalin agarantor, ipag? Amok ti responsibilidad ko. Itala ang agpatulungakan ka, di mo pa'y kayat mo. Agdigos kakit di, tamapantay di sentro. Agpapicture kan agpirmata pa'y. Pasensya kan, ngam talaga adyak kayat. Unay kamatan. Kasano nga rod amarilisanak no kastalaang, dadaulam mo ti plano. Mabutangak mat, no maipapan iti kakastabanag. Tamok anadagsan mat lang a responsibilidad ti may sa agarantor. Sana kas karina ti agpirma, ipag. Di oray idarunak no sa anak ngagtungpal. Pang-asim laang aipag, tatulungan nak ita. Kasapulak ti kwarta ang mairilis ko maita. Nakapangadeng ako ni ipag. Agsapol ka langin iti sa bali. Sapay la ko matamaawatan nak. Hay! Di ta ka manlangan. Awan sir-servin mat. Kastaunay ti ungat na itay, nanang. Talaga nasakit tinakam na kanyak dayjay. Ay, tinapatagat awan ti pampanunuta manakaw. Ay, isumat lagayam a feeling close kanyak dayja a tao. No siyak laang nga inam. Husto laang ti desisyon mo, anak ko. Saan analaka ti agbalin agarantor ko nakmanan? Saan basta pirma laang dayta? Wan, nanang. No siyak, talaga adyak kayat. Adamatan iti ipag ko no guraan nak. Di ta makita no anya ti husto akulay na anak ko. Ngam sapay la ko ma, tamaawatan kan respetwon na ti desisyon mo. No kasta, imay gayam ni bagat ko dito kasinsin. Wan kasinsin. Garanturak ka nung jak imanugot. Kunak tumot. Plano naman ang taglon. Pilitan nakpiman itay ngam talaga adyak mat kayat. Kasta unay ti ungat na kanyak kasinsin. Di mo latan ikaskaso ti ipag mo kasinsin. Kasya talaga na dyan. Ipilit na ti kayat na. Di nakagura kasinsin? Saan? Anya ko maaga po tapno gurahan ka. Kat amok mo ti ugali ni bagat ko. Imayak lang ta kayat ko amaamuan no anya ti pudno na pasamak. Sikanto ti mangi pakaawat kan kwa na kasinsin. Tano siyak, jak kayat ti agbalin agaran to iti ura asino man. Agloon tupay kat jak kayat. Tamok nga awan namnamag a pangalaak iti ibayad ko. Saan nga umno arason da ita tapno guraam ti kasinsin ko, bakit? Ay nawaw, agpirma laang matyaramiden na. Bakit? Agpanunot ka mamad. Sana basta pirma lang da chay. Tunggal pirma na kat adda responsibilidad na. Anya ti panagkitam kanya kaya, jak amo ti agbayad iti utang ko. Huston, no anya ti desisyon ti ipag mo,
irespeto mo kumamot. Di mo ipilit ti kayat mo. Oho, agpapada kay kit ding agkakabagyan Dahita ti makagapono apay nga adayo tirik na dagiti kabagyakan ka. Talaga anapuskaw ti panagrup-rupam Arlene anak kaw. Na, anya manin ti basol ko, tatang. Pilpilitam ka no, ti kasinsin nila kay mau nga agbalinagaran turmaw. Kuma, ngam di namot kayat. No di na kayat, maawatam kuma. Di mo ipilit ti kayat mau. Nalakalaang matyaramidin na, tatang. Talaga laang adi na kayat ti tumulong. No saan akayat ni Melissa? Agkita kalangan iti sabali dita. No anuam ngamin tilon mo manen Ada mo ti pau-pau iti apu ko akwarta ka na kayaw. Oho, talaga kit di ngagpapada dagiti ngagkakabagyan Sa bagay, idi pa'y lang ngamin kat kastada kanya. Pangasim man anak kaw, agbalbaliw kan. No di mo baliwan ti kasta nga ugalim, ay awan Talaga aguraan da ka iti kabagyan nila kay mao. Ay, nawaw! Saan agaputa saan anapat ganti kayat mo, kat gura umatan di tao. No di na kayat, di mo ipilit. Irespetom no anya ti desisyon na, tapno maliklikan ti apa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.